一条视频，5种语言，挑战你能听懂几种？Hello，大家好，欢迎来到我的第二个口播视频。第一呢是汉语，虽然我是个少数民族，但作为一个中国人呢，汉语的听说读写是一项基本技能，对吧？我呢从小上的是汉校，跟汉族同胞一起，所以我也一直觉得我的普通话还算挺标准的。结果前一段时间有人跟我说你的新疆口音好重啊，导致我对我的汉语水平有点自我怀疑。开玩笑，我觉得有口音很正常嘛，对吧？口音呢，能够体现一个地方的特色，有时候呢也能丰富现代汉语，是吧？汉语我就不赘述了，直接到第二个语言。Екінші қазақша. Сәлеметсіздер ма? Менің атым Чынар, өзім Алтайдың қазағымын, руым Керей, Керейдің ішінде шеруші. Мен қытайша оқығанмен қазақшаны жақсы сөйлеймін деп ойлаймын. Бұл жерде әке шешеме рахмет десем болады. Неге десеңіздер, мені кішкене кезімнен бастап былай тәрбиелеген. Чынар балам, сен сыртта қытайша сөйлейсің ба, инглишше сөйлейсің ба, орысша сөйлейсің ба, біздің хақымыз жоқ. Бірақ үйге келгенде, бізге сөйлегенде қазақша сөйле деп тәрбиелеген. Сол үшін мен үйде әке шешеммен, туыс туғандармен 100% қазақша сөйлеймін. Кейбір кезде қазақша қалжыңдаймын. Менің бір достарым маған айтады, Чынар, сенің осы қазақшаң нақ малшылықтың қазақтары сияқты иә деп. Бұда деген енді бір жағынан менің қазақшамның жақсылық екенін білдіреді деп ойлаймын. Енді сөздің шыны керек, менің қазақша оқуым мен жазуым онша жақсы емес. Енді оқымағам, үйренбегем, әдетте де қолданбаймын. Бірақ енді кейін бұйырса, осы кемшілігімді толықтап аламын ба деп ойлаймын. Third, in English. For our generation, we started to learn English pretty early, from third grade, I think. And English is one of the most important subjects in school time. We studied really hard, but it's all for exam. You know about it. Our speaking skill by that time is basically zero. All we know is, hi, John, how are you? Fine, thank you, and you? So when I got into college, I realized I need to change the situation. Then I made a lot of foreign friends. Mostly they are exchange students. We hang out together, we discuss something interesting. That really helped me to build confidence to speak English. During college, I also had a chance to go to Mauritius as an international intern. That also helped me to push my English to next level. After college, I went to Hong Kong for my master's degree. Although Hong Kong is part of China, the whole education system there is fully in English. So it also helped me to improve my English from an academic perspective, I would like to say. And I also realized something really interesting is that when Chinese students go abroad, they often tend to stay in Chinese circle. They don't really want to mix with the people from other country. So you often see two groups. All the Chinese is in one and all the foreigners in another. But I am always that weird guy who always prefer to hang out with foreigners. It's not I do not want to spend time with Chinese. I am a Chinese. It's just I think the meaning of studying abroad isn't only about the lectures. It's also about exploring the different cultures, different way of thinking. You see, for same question, people from different continent might think completely differently, and it's so cool to learn from that and exchange your opinions. After masters, I joined the company that I work now. The company sent me to different countries, which is exactly what I wanted. Even though I speak the local language in those places, English is still my main working language. And when I travel alone, I always choose to stay in hostels. As you know, hostels are the perfect place to make friends. Everyone is friendly and you often end up having a really good time. Yeah, I think that's it for English. Төртінші, бұл өзбек тілі. Қазір сілерге мен Өзбекстанда яшаған файтымда адadi сұхбатны айтып бермекчімін. Бұл асосан таксиде болар еді. Салам алейкум аке. Бешқазан ош мәркәзге. Уағалейкум ассалам. Қане кеттік. Ұйғырмысыз? Жоқ аке, қазақмын. Қазақстанның қайсы жайынан? Жоқ аке, мен Қытайдан. Жоқ қазақ Қытайдан. Ha aka, Xitoyda juda ko'p qozoq yashaydi. 1,5 million atrofida. Qiziq, birinchi marta eshitibman. Uylanganmisiz? Yo'q aka, uylanmagan. Necha yoshdasiz? 32. Bo'lish mumkin emas. 32 yosh hali uylanmagan. Men 28 daman 3 ta bolam bor. Tezroq uylanish kerak. Xo'p aka, to'g'ri gap. Xudo qalasa uylanaman.
O'zbek xalqi juda mehmondo'stlik xalq. Bundaqsin oldin uchrashmaganman. O'zbek xalqi bir-birini juda hurmat qiladi va chet elliklar uchun juda do'stona munosabat bo'lishadi. Men O'zbekistonda yashagan paytimda juda sog'inaman va oshni, shashlikni juda sog'indim. Umid qilaman, yaqin orada O'zbekistonga yana tashrif buyurishga imkoniyat bo'ladi. Пятый язык – русский. Я хочу поделиться с вами своим путешествием в изучаю русский языке. Когда я жил в Узбекистане, я 2 раза пытался выучить русский язык с преподавателем. Первый месяц было интересно, а потом начиналась грамматика и все. Становилось так скучно, тяжело, что я бросал. А потом я узнал, что скоро перееду, работаю в Россию. Коллеги из Узбекистана помогла мне изучать русский язык. Но, честно говоря, мотивации было мало. И когда я переехал в Москву, мой русский был слишком слаб, чтобы продолжать работать в отделе продаж. Если я хочу работать в продаж, мне нужно общаться с партнером на русском языке, а тогда я не могу. Итак, я стал работать менеджером по продукту. Я сразу понял, это вообще не мое, я совсем не подходил на эти должности. Я решил выучить русский язык, вернуться на позицию аккаунт-менеджер, как это было в Узбекистане. Здесь я хочу сказать, что один из ключей изучаю иностранный языка, это имеет конкретную цель. Но грамматика – это точно не мой путь. Я начал смотреть русский фильм, русские видео, слышать подкаст на русском языке, и я нашел кучу крутых блогеров, которые рассказывают про жизнь, про Россию, русскую культуру. Я слушаю их каждый день, и процесс прошел очень быстро. Через несколько месяцев я уже могу понимать суть и объяснять свои мысли. Но, конечно, не на 100%. И тогда мы начали работать с новым партнером, и у меня снова появился шанс работать как аккаунт-менеджер. Сейчас каждый день я общаюсь с партнером на русском, и мой уровень стал намного выше. Есть одна забавная история. В самом начале я дико боялся брать трубку. Партнер звонит, я просто забрасываю и пишу сообщение на WhatsApp: «Извини, я на встрече, напиши, пожалуйста». И потом переводил все через переводчик. Конечно, никакой встречи не было, я просто боялся, что я не могу понять. Сейчас ситуация совсем другая. Я спокойно отвечаю партнеру на звонки, встречаюсь лично, обсуждаю бизнес и жизнь. Мой русский еще не идеальный, я делаю много ошибок даже сейчас. Но все еще учу каждый день, и я уверен, что дальше будет только лучше. 好，以上是我今天的一个分享。如果你也对学习语言感兴趣，你也有自己的一些心得和体会，可以在留言区分享，我们可以互相学习，共同成长。我们下期再见，拜拜。